После pokladanja vencov na bistu Petra Kuzmjaka u školskim dvore, manifestacija počala z otveranjem vistavi u školi i prihodnu programu. Potim otrimani okrugli stol na temu 200 roki od narodzenja Petra Kuzmjaka, gdje fahovo викладачі бешедовали o biografiji i tvorčosci Petra Kuzmjaka, peršoho ruskoho učitelja. Možeme povedati, že to bol naiste obrazovani človek. Obrazovani človek, ktorý, môžeme povedať, svoje znanje, svoje iskustvo znal pretočiť do tej učiteľskej roboty i generaciji školjárov u Keresturskej školi i učic i bihovac. Gosti zo Slovatske, direktor Srednje fahove škole z Popradu Vasilj Kuzmjak i starostka mesta Stranjani Vjerka Kravčakova otrimali filmsku prezentaciju Stranjanoh, mesta gdje narodzeni Petro Kuzmjak. Manifestaciju organizovala Keresturska škola, kotra noši oho nazvu, i Nacionalni sovjet Rosnacoh, točnejše jih okremna robotna grupa za označovanje jubileju.